تماشاوان نهجا ایوار باش دل بخوین دارم دیبیت که تایبت از لگل وبم اف دیبیت تایبت به شر و بویرین کل قامشلو چی بون اف چند روزن هم کرد هم عرب هم جی خلقی و وان نافچیان و دوره بیر مجورن حتی نهاجی روش سدی ست نه آرامد و دیبیت دا امی باله بحر آواهیش همو آلیان و بکشنن سر وی شری قامشلو مزنترین باجار روز آوای کردستانیه لوی باجاری جغینی کردان گلک بکاته دنیین جدا دجین وک عرب سوریانی آشوری و ارمنان یعنی قامشلو باجار پیک و جیانیه همون نتوا و پیکاته لوی داره بسالان به هفر جیان و بون شریک خوشی و نخوشین اف چند روزن لقامشلو شر هیا او شر بو سدما نه آرامیه که گلکی مزن خلق جی بگمان جه شر ادی بیزار بویه جه خواه هند زانن جه سال 2011 و سوریه دناو شرکی ناف خواهی یا گلکی مزن دایه حتی نهاجی ندیاره کاوه کنگی داوی لوی شری وره و انجام چبن اف شر قامشلو که نجارا یکمینه چه دبا لسر چبو جبو چبو چما درکت رولا ولاتین جیران ین نافچه ین هرمه دوی شری ده هبو یا نا هزن بروانیا نشتمانی لور چتکن چما هنه روسیا بگمان لهرمه هزک گلکی مزنه و بباندوره جره و بریا خسر چت خوازه امریکا چما بیدنگه سوریه و اعترافه به دستلاداریا کردان بکه یا نا دوی دیبیتا تایبتا وام پرسان و گلک پرسندن از به میوانین خوره گوتو بیش بکم سه میوانین من لقامشلونه میوانه که من جم موسکویه محمود علی سالم سروکی هفدیتنا نشتمانی جبو دیالوگه دکتور فرید سعدون شیروکار سیاسی کج نیزک و دشوپینه اکرم حسو اندام کنسیا ریوبر یا کنکه دکتور وادیم ماکارینکو لیکولینر د ناوندا روجلاتا ناویندا لموسکو میوان منن همو بخیراتن دخوازم جه محمود علی سالم سروکی هفدیتنا نشتمانی جبو دیالوگ دست پی بکم برز محمود علی سالم اف شر چما درکت چما چه بو و انجامن و چه بن دست پیک ایوار باش بو سوریه ولات من عزیز ناوه من محمود محمد السالمه نه علی السالمه جبو سراست کرنه سپاسیات تا دکم جبو پیش گوتنه و من هیوی دکر کوتا گوتنا جیان بکاربانیا نکو پیک و جیان جبرکو گوتنا جیان واتیا جیانا جیگیر و دایمی ده پیک و جیان تشتکی دمکیه ام ملوی پارێزگەهێ و بتایبەت الباژارێ قامشلۆ ام همو به هەڤرە دژین دریا پەیوەندیên civakî به ژنئانینê و mirevaniyê û cîrantiyê û di hemû waran de li dibistanê li zeviyan û li hemû buwarên jiyanê hîç cudahiyek di navbera pêkhاتeyekê de tune ye eger Kurd Ereb Siryan be yan jî her pêkhayetekî din be درباره تشتابوی دا دوید سری دا ام بپرسن کی سودمند جه تشتابوی بگومان سودمند یکم رژیم اخوانی یا ترکیه که دخوازه فتنه درخینه و وی فتنه چه بکه و برجی پر هول دایه که فتنه درخینه بلگجی اوه جوینین کل سر کانیه هاتن درخستن که بناوه جوین عشیرت و حوزان هاتن درخستن و چند مساج آراسته کرن اف کریارین ترکیه و داگیرکرناوی جبو بشک شخاکا سوریه یا بهاو عزیز البردل محمویان جسر کانیه و گریسپی و حیا عفرینه و هرمین دن تشتا چه بو ام همو اشاندن وکو سوری تبیلی ولاتینا وکو بلادشی دجمن هفبشا عندما يجتمع تو اثبات لجمعهنك ودست تركيا دوي شر قامشلو ذهبوا از وکی شیروکارکی سیاسی از ویکت خوینم هر وکی شوپینر روشا سیاسی از ویکت دو خوینم لتقدار بروانية نجتمانية دفاع وطني إيريشي سيطرة كأسايش يكرن و ابن جارة كمينة بيقومان و شر دركت
يعني ينكو إيرش كرن نا آسايش بو لي هزين برافانيان اجتماعي بون ينقري داي سوري ما مستيمن جارك دن إيوار باش دما أم بابتا برافانيان اجتماعي گنگشدکن أم دپرسن أو سدم چبون كوهشتن برافانيان اجتماعي درست بباد دیارا كو ترورا بناف سوريا كتج آلية بهتر صد ولاتي هشت کو سوریا بانگل هنک گروپین گنجان بکا دا کو برافانیه بر مالین خدا رومتا خدا و خاکا ولات خدا بکن و شهید شیدان حیا برافانیان اجتماعی لسوریا شهیدان لدير زوريل هم بر داعش والحسكه دبا کو شاشی هبن اگر با اسایش با یانجی برافانیان اجتماعی بلنا با اموان شاشیان بخنستوی سازیه ام هفیدکن اندامن برافانیان اجتماعی سورینا و اندامن اسایش خزم منا ام داخوازا سازانتکن و دجمن هفبش او کو خاکا مدا گیر کریا و خرابیه سوریه رد خوازا او کو تواهی باندن ترور فینانسه کرن و تیودان اردوغان توانبار نافخاکا سوریه او دزانن کنها او پشتوانیا و ترورت که و هول دده و تروری وجینا ترور داعش یان جبهة النصرة برز السالم از وگر لكن أريد أصل إلى نتيجة بله تخازم بچه موسكو وادیم مکارینکو دکتور روسیا بو ناوینکار و افشر لگورا حتی نها یعنی سدی سد نبجی لی برنگه کش رنگان آرام بویه داویلی هاتیه روسیا هم دوستانی حکومت سوریه پشکری حکومت سوریه دکه هم دخوازن هزین بروانی اجتماعی رو ببینن هم جی اعتراف بریوبری خسر وقتی خواستن ناکه روسیا لروجاوای کردستان رو لکه چاوا دبینه We consider it a very bad situation because روشك باشتر دخوازن جبر روش نها گلکی مترسی داره بریا نها هزین کردی و هزین حکومت روش دپاراستن ده سال شرده او نهوال بون لینا دجمن جیبون اف تشتکی گرنگه هنک جاران هماهنگی لگل هف دکرن روسیا ده هنک تگهشتنان دنافبره هر دو آلیان دا چه بکه دا کو ته روبروبون نو چه نبن جبر کو ام تخمین دکن کو آرام کرنا روشه باشترین ریه جبوی خواستری یان هر چاره سریه کدن جبوی پرسا کردی لسوریه باشه روسیا برز مکارینکو ته جنیزیک و هریم ناستکی دشوپینی روسيا كما حطنا اعترافها كفرمي بريفابرية خسرناك كما زغت الحكومة السورية ناكا كحكومة السورية اعترافها بريفابرية خسر بك جبركو تأثير موسكو لسر شامي جلكي بهذا وادي يعني ريفابرية خسر ادي بويا واقعك كما روسيا وي واقعي قبولناك It's not Russian task to accept or not accept. نهر روسيا قبول بكيان نك جبركو ام دروشا گشتيا شر نفخوي سوريا دانا بريا هر تشتي دوي شر بير وستاندن بشرا بهلن خلقين سوريا بريار بدن ولاتي خوتشاوا ابريفا ببن اف هلويستا روسيا نجما فيما ام قبول بكن يان نكن ما لگل ریبابریا باکور و روشلات سوری کار کریو ما لگل وان کار کر لگل وان آخوین پیوندین ما لگل وان هنه ما هول دوان رازی بکن باوی که آشتیانه بگرنو و چاوره بکن دا کو روش ورا چاره سر کرن لی نجما فی میکو ام ببیجن او یک باشه یان جی نباشه او یک نهلویستا میا دوی ام روشا گشتیا شر تماشا بکن جالیه که امریکا دخوازه رژیم سوریه بگوهرو کردو هف پیمان امریکای کو لوی دارینه جالیه که دم وجی روسیا هیا ام پشگیری حکومت بشار اسد دکن جبر کو ام دبیجن گله کی گرنگه اموی بهلن حتی چاره سری که گشتی جبوی پرسا سوریه بدیتن باشه از پیشاورم جمع تدیسا اکرم حسو اندام کنسای کنکه که اکرم خو خلق هریمی مثلا حطانها
حکومت سوریه به شیوهی فرمی مداخله نکرد خطر هیا براستی که دما پیش دا خوده نکه اگر شرک درکه حکومت سوریه جیتی دا بشدار ببه و آرمانجا وان چیه؟ مثلا آرمانجا بروانی نشتمانی لوی داره چنه؟ چما هیزکه یا مزن یا بروانی نشتمانی دنا و قامش لو دهاتیه هیشتن سپاس بوتا و جبو همو میوانیتا کاک دل بخوین همو تماشوانین روداو بگمان ایلو چه دبر لباجار قامشلو قال لك پر باش میوانیتا محمود سالم گو دستنی ترکیل دوفه مثلا و پر اشکره و دیاره از خوازم بجم ریشن دفاع وطنی لسر اسایشا روجاوای کردستانی هات سبب بنکفتیا پروژا روسی و ترکی و رژیم سوري العين عيسى ودفريدن هروها خصتن هرسي هيزن هرمي تف ايراني السالوس الاستاني وريجيما سوري خصتن في شري درباسي عمقي جغرافيات بن دستي ريفابريا خسر اف اريشا دفاع وطني شيبو خواني بو حشد شيعي حشد ايراني الدويه استخبارات تركي روس جالي كي بيرن وريجيما سوريا بيغمان دبي جدائيه تخناف خلكن دفرا طاقاتي خلكي مي عرب الور وشن كسن عرب ايرو اجنداتي وان بتركاف جريديا هاتيا جريدان اجنداتي وان بريجيما ايراني واتيا جريدان تا خلكي طاقات طي خلتني عربنا بابرا جيانا خدجين سري 6 سال هذا حروها او لسر ما قبول لكن وامجي سر ما قبول لكن لنا ببن دستك جنك جوان وان بكن دستك دستي خدا جبو بازارني سياسي تركاره وجا ايرانياره وجا رژیم سوریه برزم برسات رژیم سوری چما نکاره درباز به یا درباز نابه رژیم سوری دوی آسته ده دوی خردبونه ده رژیم سوری اینجا پاراستنا پایتخت شامه که رژیم سوری که هات و بخواد درباز به هجر سوریا دموکراتیک یکنی پاراستنا گلوی یا پجه و یا پکه کارم برسفنی توش بدنه ایرو کس براش بیرنه که قصد شریک ولدیا ناونتویه دشر ترور ده و رژیم سوری سروک تروریره حشد شیعی سروک تروریرن فصائل ناف دست ترکیه دو یک جوان دفاع وطنی اوجی تروره هر وها هن سر ريفابريا خسر بغيدن هر سر وها قلن ريفابريا خسر بكاتين باكر روجلات سوري شعرب بن كرد بن سريان بن جيش بشكريا سايشا روجافاي كردستاني وهجن سوريا ديمقراطي قصدت كن وبرسفني توش بدر رجيم سوري بخوازه هولدانا أكرم مثلا او هيزن بشكينا برز اكرم حسو او هيزن كنت بيجي بشكريا حسد دكن بشكريا يباجي دكن مثلا امريكا تبحث هف بيماني ناف دولتي كر دفي الشريده دنج جوان در نكر يعني بفرمي اشكرا نگوتن كو بشكريا هف بيماني خو حسد دكن قوت ام دخازن افشر آرام يعني هالوسطى امريكا دفي الشريده طالبو و شارتی بو پشگیری های اشکره نبو جو الوسطى امريكا وبديها نافلتوي دياره وزلاله كاك دربخين جو وقت كفتنا حفظ اكتوبر 2019 عدنا في امريكا وتركيا ده جبو راوسنا شر من نافي كانيا اشيتيه ده جويش غدا خط كسور جي تركاره جي روساره جي ايرانيا ردانين او برسفكتوج بو لعين عيسى هالونس هولوستين امريكي اشكره وديار بون وايرو جي وقتها امريكي وقتها قياده وسطى امريكي برسفيد ده بشريك من الشردة تحالفات وليدة برسفك توجه جوار نشرت أمريكا إيرو أشكره وزلال بكابي والله عزي شربكم وداخم إيرو بيفان نلسر عردهن روسيا نكاره فان بيفانا فان مقايسة درباز بك إيران نكاره درباز بك وتركيا نكاره درباز بك اللي هر سه سالو سياستاني ورجيم سوري خوازن ناف كوكية ناف بكاتين باكر رجلات سوري تشيكن درياوان كتسن خراب كتسن عرب ناف دفاع الوطني ده درياوان رافان دستك فان كسي بون دستك دستي استخبارات اقليمي ده وقت تركيا وايران ودستك دستي رجيم سوري ده دخازن فيجيانا بش اب 3 سالات ده بشكينن ازي بچم جام دكتور فريد سعدون دكتور تدناوا هفديتنين اشتيه ده بوي
كود نابرا هسدي آلي دندا تشيبو يعني هزين بروانيا اجتماعي هم ميفاني المنيندن يعني محمود علي السالم هم جي أكرم حسود بيجن دست درفة طيبتي تركي طبعا باردكن كدوي شريدة هبوية تجنيزك و دبيني تدناف دابوي تخواست أو ديالوغا عشتي تشيببه افشر براستي دستن درود تذهبوا كدركت يانجي تشتكي نافخيبو ایوار باش یعنی براستی یعنی دستوردان کشدر ودد همه بویرن و بابتن سوریه ده هی لی اف بابت هانی گرود دادوان چند روزاده يعني از نکار ملی بنرم که اویا بابت کسرکه بود سوریه گشتی دی یعنی شرکه خودجی چی بو یعنی پرزگریک که نافخویی دناف برا اسایشا و ملیسین بروانیان اجتماعی ده چی بو دوره هن بین فربو جبرگ نما کاری بون یعنی وینا تکن بین کنترل ده و کار بین وینا بداوی بینن یعنی اجندات هبون و اجندات هانی کوکوانا سیاسی بو یعنی پرزگریکن سیاسی هبون بهتر اجوی پرزگریک او الوزیا لشکریک دنا برا هر دو طرفا ده درکت یعنی ده نرینا مد انا کا رژیم ندوی و در فتحانه ده شرکی سوریه لدارخین یا شرکی پارزگاه حسکی لدارخین جبر اواد روش که آورته ده انا کا آماده بونه کدبه جبال بجارتن سروکاتی اواد خواز روش آرامش بگو کار به فهل بجارتنا بداوی بین یعنی کار بل بده که لدارخین و دنگدان شبه به بیگ پرزگریک جر در کوین بده فاویا ند دوی باوریا هانه ده و یا خص یعنی گل شرک الوده که شبه بخرابیک ده وردا شبه لچما چید يعني لفيدا كي يعني لسرب بارزقا حسا كده القامش لي يعني حنجي دس وردان شيبونج دولتين هريمي وبيانج دولتين جهاني وب ام دش زانن يعني جي امريكا حطاني روسا حطاني ايرانيا حطاني تركيا يعني قال لك ده كسن ديجن حطاني بارتين هني يعني بارتين جدار وده دس وردانا كوانت فيدا كده هي او انا جي هدي افاغري هاني قرد كر حركي القربر جوندي خد خص افاغري هاني قرب باما دفيدا كده يعني رولا ما تشبو ما دخص ام ببن وكا يعني ريبندك اللي بيشيا فركرنا في شرهاني نبي شركي نافنتوي يعني نبي شركي اهلي يعني دنافرا كردو عرب ده هزين لشكري الفيدك شر نافرا وانا درد كافي لجمد هات خواستون لج اركي ما بو امنهلن او شرهاني بشرع عشيرات نافرا كردو عرب دو بچاره سر بچاره سر كرنا سياسي يعني افناف جاي هاني دبن كنترولر ريفبريان خسر ده وريجيم جو خزانه يعني افناف جاي هاني تي اداره كنج علي ريفبريان خسر فچ معنا وينا يعني شو تد وقت جابا قتاحك بتنا خد اندر باجار قامش لو بمين اواد بن كنترول هيزك ددب يعني او ياجي دب وك بيزوتا كي بن كومر يعني كانجي بي اگر لي قرب دفي او هز نمينا او هز بروانيا اجتماعي كد نوا تاخك قامش لو دا هيا تاخطي يعني تدبيجي بيسناك او هز هبا اف هذا هانه يعني حتى افاكر ببريارك نافندي شامي حتى افاكر لسر سوري گشتي يعني نل دفرا قامشلوتني هاتي افاكر للفيدا كي تايبت منديان كوينا بوجبرغ هاد جريدان بعشيرتك يعني دسبيكا افاكرنا من 2012 هات جريدان بنافي محمد الفارس الشيخ عشيره طي افياجي يعني براستي يعني تشتكي هستياري تشتكر حساسيتك نافنا كردو عربات تشتكر جبر ذهنيتها ما افاكري لسر بويرن قومي 10000 وناكوكيد نافبرا موانات يعني ذهنيتك بري لجماعه بو تول هلدانا كد نافبرا مو في عشيرتها هاني ده هي وقتك بدس وانا هاتن افاكرن افتشتي هاني جي براسي بهتر هات تعزيز كرين يعني جي خوغرت لسار عرضي وذهنيتها مت بهتر قرب فتم تخزق ام وانا خجوانا خلاص كان واناش باجير درخين يعني براستي يعني ت وقت بيجي خوستك تنبغى وانا ندري باجير بمن يعني بر باجير قشتي وقت مقوت يعني بريفه درج عليه ريفبريان خسر وقت اواد تحكي تند بمينه وتمبرز غريكا تشيك قالك جرينجا دكتور ازيفي برسيج محمود السالم بكم محمود بريز السالم بريز محمود السالم سبب شيء او هيز دنوفا طاخك قامشلو دنايا دكتور فريد بيجا اشخو او قامشلو جاليه ريفبريه خسر تب ريفبرينو ما في حركه سيجي دنوفا وي ريفبريه دايا چما او هزك عسكري نوا طاخك قامش لو بمينه وببا سدما ناراميه لوي دفري یەکەم هێزên بەرەڤانیان نیشتمانی وەکی مامۆستا فەرید گوت لەسەر ئاستا سووریە هاتن دامەزراندن
لو ماجی نونەرتیە هۆزا طیب تەنێ ناکە و وەکی زانیاری لە حەسەکە هێزێن بەرەڤانیان نیشتمانی هەنەوش هەموو پێکهاتێن پارێزگەهێ پێکتێن هێوی دکم کۆ بێسەڕاستکردن دوویەم دەربارەی بەرەڤانیان نیشتمانی لباژێر ئەوش 2012 ڤەل باژێر هەنا و تاخە طی تایبەتمەندیە وێ هەیە ji ber ku piraniya wê ereb in û ew ji nişteciyên taxê ne û li taxê bûn. Tişta bûyî em hêvî dikin nebe ji ber ku şehîd ketin çekên giran wekî zirî poşan hatin bikaranîn li wir jin zarok û pîre mêr hebûn. Lewma em daxwaza sazanê dikin û veger li dewleta niştimanî ya Sûrî ku ew şerê terorê dike. ترور هات تنج بۆ کۆ شەڕێ دەوڵەتان نیشتمانیە سووری بکە نەوەکە کۆیندن دەبێژن و داگیرکەر ji هەموو ئالیان بە هەبوونە ئەمریکا شێوەیەکی نەڕەوایە هون يعني بقاسي كو اشتفهم دكم هون نعم. اعترافي أنا محمود السالم. بالدستلاتدارية الريفابرية خسر ناكن نەخێر ژبلی دەوڵەتا سووری ئەم ئەتیرافێ تو ئالیەکی ناکەن ئەم ڕێڤەبەریە خۆسەر وەکی ڕێڤەبەریەکە دەمکی دبینن ويجب أن يكون هناك حوار مع دمشق و divê diyalogek li gel Şamê paytexta dewleta Sûriyê hebe stema rêveberiya xwe cehiye û pêşketiye hilbijartin li ser bingeha vê sîstemê hene camên hilbijartinan ew çarenivîsa herêmê dest nîşan هون dikin جبر فيكي هون الشر إدارة ذاتي دكن هون إيريشي ريباندين وانين عسكري دكن هون دخوازن ريفابرية خسر نمينة أولا أنا مو منتسب للدفاع یەکەم ez nej berevaniya niştimanî ez çalakvanekî siyasî me min iştera got ez serokê hevdîtina niştimaniya rewşenbîran ji bo diyalogê me lê ez tenê rewşê ji te re wesif dikim ji bo min wekî çalakvanekî siyasî wekî ronakbîrek wekî rewşenbîrek pirtûkên min hene û lêvegerên min hene ez etirafê tu aliyekî ji bilî dewleta niştimaniya Sûrî nakim ev rewş careser dibe diriya diyalogekê navbera rêveberiya xweser û hikûmeta Sûriyê de paşê tişta ku rêkeftin ser bêkirin divê ji bo gelê Sûriyê bênîşandin gelê Sûriyê ew çarenivîsa vî welatî destnîşan dike diriya destûreke nû re diriya hin rêkharên nû re divê ev hemû diriya dewleta niştimaniya Sûrî re bêkirin هەبوونە ئەمریکی دبە کۆ بەرژەمەندییا wê hebe ji bo talankirina xêrûbêra parêzgehê nefta genime û tiştên din jî em daxwaz dikin ku hemû hêzên biyanî ji nav xaka Sûriyê derkevin em daxwaza diyalogeke Sûrî Sûrî dikin إلى حوار سوري سوري أولا یەکەم گوتنەکە tenêj keremate ez bang ji bo kongreyeke niştimanî giştgîr dikim li ser asta parêzgeha Hesekê ji bo hemû pêkhateyan لكل المكونات û şêxên eşîretan rewşenbîr ronakbîr peyayên olî beşdar bin têde da ku em bikarbin tişta bûyî ji nav bibin niha tişta bûyî kîndariyek peyda kiriye xelk ji herdû aliyan hatine kuştin pêwîstiya me kongreyeke niştimanî heye kongreyeke haştbûnê be نسمي مؤتمر مصالحة مؤتمر كونغريكا نشتماني يا لهفكرني دخوازي نافبرك ام ددن بله تماشاوانين هيجان نافبرك ددن پشتا ديبيتا ما تايب دبيت بردوام تماشاوانين هيجان ديبيتا ما تايبتا بشر كل قامشلو هبو حتى ناس ديست آرامی تنه میوانین من هنش قامشلو موسکو از بچم موسکو دکتور وادیم ماکارینکو دکتور تا لدیالوگا مایا دیبیت گهداری کر تماشا کر هلوستا روسیا جالی کردان و پر پوزیتیف نایدیتن مثلا کرد بیژن ام نکارن پشتا خوب روسان و گریبدن بویار افرینه لبر جاوی مایا افرینه کرد بتنه هیشتن ردا ترکیه ردا چکدارین اپوزیسیون در باس افرینه ببن نه هیچ تدبینی روزانه چه فلاکت و چه کارسات سری خلک افرینه کرد چاواد دکارن باوری خوب روسان بینن Ez texmîn nakim ev helwîstekî rast be tiştekî zehmet e ez dizanım ez û Kurdên em rûbirûyê heftên dema em vê meselê gotûbêj dikin ew rexneyan li Rûsyayê digirin derbarê Efrînê lê ez zanim ku Mezlûm Kobanî bi xwe gotibû ku
ئەو پاراستنێ ji حکوومەتە سووریە ناخوازن و ناخوازن ناوچەیە عفرینێ بکەن ناوچەیەکە سەر بە حکوومەتە سووریە بێگومان ji ber ku dilsoziya wan ji bo Amerîka heye ev şaştiya wan e lê ew bi nerênî di vê halê de behsa Rûsyayê dikin min ev yek lêgel gelek kesên pilebilind gotûbêj kir ez texmîn dikim ev ne rast e ev ne nerîneke rast e ji rewşê re ji ber ku zehmet e tiştekî wiha bêkirin wan şerê li dijî artêşa Tirkiyê helbijartû ew di wî şerî de bi ser neketin wan piştre pêşniyar kir biçin aliyê hikûmetê li êdî nemumkin bû But it was impossible for the Kurdish باشه لی کردان برز مکارین کو دکتر کردان شر هزین سوری نکرنه شر کل قامیش لی چی بو میلیشیاتن گریدای سوری و ایران ایرش کرنه باشه روسیا به چه چاویل ریوبری خسر دنیره em dibînin ku bîrokeyekî baş e guh bidin rêveberiya xweser li Bakurê Rojhilatê Sûriyê lê di gava bê de divê rêveberiya xweser ya Bakurê Rojhilatê Sûriyê li gel hikûmeta Şamê û Îdlibê li hev bikin û gotûbêjin bikin çawa ew ê welat bi giştî bi rêve bibin pisyar li vir e divê pisyar ji Amerîka bêkirin ew çawa hikûmeta Beşar Esed dibînin çima ew naxwazin peywendiyan li gel wê çê bikin باشه لی سوریه دکتر لی سوریه حتی نه به تو آواهی به تو شیوه کی اعتراف نبره و بریا خسر دکه نجی به کردان دکه مثلا ببیرا من دمک پروژه که ویا دستورا نویا سوریه بو پشترا هم بدنگ مان براستی تشتکی در نکد باشه چما هونجی سوریه نخوازن که اعتراف به هبونا کردان بکه وکه اوتونومی یعنی فدرالی berê her tiştî divê biryar baweyekê giştî bêdayîn destûreke nû destûra nû prensîpên nû ji bo avakirina dewleta Sûriyê qebûl bike lê divê hemû alî çi hikûmet çi jî aliyên erebiyên opozîsyonê hemû di gotûbêjên ciddî yên destûrê de beşdar bin ez zanim nûnerê netewên yekbûyî bêzar bûye ji ber helwîstên aliyên Sûrî di van gotûbêjan de ku destûrekî nû qebûl nakin ji bo Sûriye ew jî ji ber helwîsta Amerîkayê ku rastiya rewşa Sûriyê qebûl nake naxwazde rastiya hebûna hikûmeta Sûriyê qebûl bike zehmet e jî qebûl bike zehmet e berûva jî wê her helwîstek bi ya din vegirê dayiye zehmet e tenê îtirafê bi rêveberiyeke ne Sûrî bikî di heman demê de ji aliyê Amerîka ve hîn îtiraf pê nehatiye kirin no Syrian administration but not be recognized by themselves from the United States. It's nonsense. Such a way of discussion the Syrian برز اکرم حسود خازم و پرسش تبکم مثلا تدبینی یعنی هبونا چکدارن بروانیان اجتماعی لوی در قامیشلو افنا جاره کمینه من برینهاجی گوت برجی چی بویا یعنی هر نه آرامی هیا جبو کو افنا آرامیان نمینه آرامیک چی به دی خلق راحت بمراستی سبب چیه ریوبری خسر راست دیالوگ الگل حکومت سوریه داناینه مثلا هم میوان منی دن السالم گو هم جی مکاری کو دبیجه جو کردان جی خواستن کو گاوه که با ویژن و خانیزکی شامه بکن لی کرد خوازیده شامه بدور دخن و خانیزکی امریکا دکن بێگومان شیعانە چێت بە قامشلۆ ینی پرۆپۆغەندا ژێر چێ بوویە کە فتناک عەرەبی کوردی هەیە vê nerast e ev ê tabûra pênca ji Rûsya re tabûra pênca ji rejîma Sûrî û Îranê û Tirkiye ev ê propaganda dadixin veya pêkhatiyên li Bakur Rojhilatê Sûrî çi Ereb çi Kurd çi Siryan çi Şîşan ji xeynî wan giş bi yek dengî dixwazin vê qirê ji vê gemara taxa tey de paqij kin û ji vê ji van bercewendiyên ji van hewildanên
هجن هرمي خلاص بن لي از دخوازن بيجي مجرد بريا خسر جو وقت هاتيه راقادن 2014 وقت ام سروك انجمن بون ما دست خو ودريه ريفبريا خسر ودست خو فكريه جبو ديالوج بريجيما بحكومه سوريا لبايتخت الشامي لمخابن حتى انا علي کی جار کے رژیم سوری دری دروه مدگره جار کے روز دری دگره او نا راستن او نا درستن جبو دری دیالوگ کے ده یا عاد دوا دولتا سوری میوانتا جدایی نا خناف دولتا سوری و ناف رژیم سوری دولتا سوری ملک هر کسی هر مواطن کی سوریه چل باکر روجات سوری به چل سوری ابتفایی به لرژیم سوری او رژیم سوری خود بینه فرق مزن و جدا بونه ده دناف دولتا سوری و رژیم سوری ده ام وک کرد وک ریفبریا خسر وک همو پیکاتی ریفبریا خسر ده ج 2014 و حتی انا ده مدری خوش دیالوگ کر به شامر وکریه لرو جالی کی ناهلن جالی کی ده رژیم سوری با آلیک دن جو وقت روس درباتی سوری بونن جو وقت آلوزیا سوری شورش سوری دست بکریه حتی انا روس تشتک شکردار نکردن هر وها تم داین خوازن لسر اوتارا لسر مصالح بلیزن و کردا و پیکاتی سوری بکن پراش خوره و درباسی قناغ دم ببن روز دخوازن وان پیکاتی سوری بکن پراک و درباسی قناغ بنش بر جواندین روسا حکومت يعني لدى بيش الروجا ريفابريا خسر هم بفي أواهي دنافنا آرامية دمينة يعني الآلية كي هون ديفيجن روس نرحتن الآلية كي حكومة سوريا الآلية دن تركيا هي الآلية دن طي هنا حارة طي وشك دارين الدفاع الوطني هنا يعني بيدمي أفنا آرامي هروي بردوام به مامستا هر طي طاخه طي پرچاکه جه دورا اداریج منطقه اداریج بازار قامش لوره پرچاکه جغرافیا روجاوای کردستان باکر روجلات سوریه نه هاتیه تاپو کر لسر ناوی عشیراتی خلق منن عرب منن ام بهور دجین بسد سالا لا لا واتیا که حاراتی تاپو کریه لسر ناوی وان وببا بوراك استخباراتي وبوراك جبور استخبارات تركي وايراني ورجيم سوري وروس بخازن اراميه روجاوای كردستان باكر رجلات سوري بشكينن وتاخن روشك اوارتا تجاري وانا قبول كرن والروش فقرا ايرو ريفابريا خسر اسايشا روجافا باكر رجلات سوري بريز محمود السالم من كنترول هذا كاك دكتور فريد ازي ورم جمتا بروباغندا تشيبويا اكرم حسو دبيجا بريز السالم تا خطي نا بنافي عشيرة الطي هاتيه توبوكرن تاخه که قامی شلویه و دوی ریوبریا خسر جیبه تاخه اداره بکه وکه همو تاخه ایندن چت بیجی؟ بله تخاطي بشكش باجار قامشلو لي نشرتا كو پشتوانيا ریوبریا خسر بکه اف بابتك پیوستیاوی ببریارکه گلیری هیا لسر آستا سوریه نکل سر آستا باجار قامشلو تنه ام دخوازن نها تکزیل سر مجارک بکن ترکیا دما کود بجم ترکیا او یا سودمند ترکیا بشکج ناتوی ترکیا هف پیمانا امریکایا کنها هنک هفکاری لگل دکن لو ما ام داخوازا دیالوگا که سوری تکن دما کو سوری الهف بجون گروین دجمنان تیک دچن همو اوین جیتیا گله سوریت کن دما سوری الهف بجون گروین دجمنان تک دچن ام داخوازا هفدیتن و دیالوگا که جبو همو پیک هاتیاند کن کسایتین خوین جواکی اولی روشن بیری حزری و سیاسی داکو ام پرسگریکن خوب دست خود چاره سر بکن ام تو دست وردانش تو دولتا کدن قبول ناکن دیالوگا سوری و چاره سریا سوری بتمامی باشه برز سالم از بچم جاب دکتور فرید سعدون دکتور بالنسبه لمساله الدفاع الوطني شاميجي الوسطى شاميجي ناستكي و يك جوان كساني كود خازن كرد بالشامي بدن وبستيرن قال لك جاران شويه وهاتي يجي باشا شام چاوا تماشای ریوبریا خسر دکه شام آماده قبول بکه یا نه اعتراف پی بکه شامش دیالوگ را آماده جدان استاندن را يعني
یک جیل سر آستا فرمی دستوری و آیا حتانی روژه ایروش خود پیاناسینه که بری بریا خسر نبویه سر آستا دیفاکتو یعنی امر واقع یعنی زیدی جاره که مخته گاوا گل سر مساکی رو دنین پاوره و دانو سندن نبروانات شد به آباد پیاناسینه که بند بره یعنی اف هفت نهانه دبن یعنی حتانی زیدی جاره که جد سر راگیان دنه یعنی حتانی سر کمار جد درکتی و گوت امر واقع یعنی ده پارزگاه حسه که ده درولتی فرات ده آبایات وین وینا چاو خوجه نگنو دبل برچاو ما بد شدانو سندن نهانه و دوی ام کار به چاره سرکرنه که رژیر به بین داتی دوباره کرنجی لسر زمانه چه وزیر در به یا چه شورمندی وینا بن اوانات بیشین یعنی چاره سرکرنه پرزگری کاروجلات فرات بدشی و یا و یک جی و بدانستندن اشتیانه به یعنی و گفتگوی و گوتوبه جان به حتانی که مکارم پفر بگیره کفتنه که و یا و شرکه جی درک و اوانا حتانی روجا ایرو یعنی شردن علی ناخوازن نافبر خو و رفبریا خسر بگین استا شرگو کنا کوکین مزن ودا که چه جبر برام چاو خوجه نگرجی دندر قامش لی بخدا حتانی انا کار جیم لسر خوی یعنی وقت بیجن ولتا خطی یعنی پرچاک قامش لی و دویت کفمر و بریا خسر ده گرک بریاتا خطی یعنی ناوروکا ناوندا باجر جت کفمن کنترولا و بریا خسر ده لی مخابن یعنی حتانی انا کا دانستان لسر وینا چه نبوی دور اف کسین یعنی اف ملیسین بروانیان اجتماعی گشتا خطی در کتن ماگلو تنبون مرن او اجي يعني دفي چاره سركرنا كسياسي جوار بديتن يعني چه معنا وينا يغوا گتوانا 2 كيلومتر 3 كيلومتر دوری قامش دخيانه وكرن گوندواره باشور قامش ليدما بداوي هات بداوي نهات او اجي گش چاره سركرن سياسي جير دفن ويگ ماسا گوتوبيجي هبد نافبرا ريفبريا خسر ودولت ونافبرا ريفبريا خسر والي گرن ميليسين ريفبروانيا اجتماعي جبر انا كاش در ودلد نرن ميليسين بروانيا اجتماعي هزك هفگرتي وگشتي و بریاره کی وینا یک بویه یا فرمانداره کی وینا سرکه اب خن نولو یعنی اف هزا هانه هزا که اواکری جی گلک طابورانه هر طابوره کی شیخ وینا فرمانداره کی وینا حتی انا کناوی واناجی هفدو جدان یعنی نه بس ناوی بروانیان اجتماعی یعنی کتاب البعثن انصار الامن حتی کتاب بروانیا خوجی هنه زیدی ناوی کی وانا هی زیدی طابوره کی وانا هی و زیدی علیگیره کی وانا چه جهندر به چه در و به هرمی به در و بن اگ شکادن والی کاری دنوانا اف چیرو کایا بداوی نایش بر از بیجم اوا پرزگریکا که سیاسی نه پرزگریکا که لشکری بتنیه بله دکتور از بچم دم جم دکتور وادیم ماکارینکو دکتور زمان من نمایا از يعني تم داویه دیبیت حرکه از دقیقه بدم برا عدالت بیانی دکتور وادیم روسیا مسکو آماده به ناوبین کار که دیالوگ دناورا ریوبری خسر و شامه ده دامانه بده گارانتیه بده ما اوی کر بیتر 5 سالان ما همو هولین خوا کرن جبوی چکرنا پیوندی ناوبرا کردان و حکومت سوریه جبر کو ام دبینن او دکارم ببن هوال دوی روشه ده او ندجمن بن جبر وی که ما همو هزا خوا و همو شیانن خوا بکار آنین دا کو هر دو آلیان راضی بکن چارا سریعن هفباش جبوی هر دو آلیان ببینن لباکور و روشلات سوریه و جبوی جهندن لدوی ام زانبن کو روشا حکومت بشار اسد گلکی خرابه جبر جزاین جه همو آلیان و پیوندین وی به همو آلیان را هاتنه برین جه همو آلیان و فشار لیتی کرن تکس نکاره بگوتن جی ببیجه ام حکومت بشار اسد وکه بشک جبوی چاره سرکرنا روشا سوریه ده پیش روژه ده قبول دکن تکس نابیجه امریکا وها نابیجه ترکیه نابیجه یکتی اوروپا نابیجه او تنی رخنه لبشار اسد دگرن او تاکه کذبو کو داعش راگرد بی بشار اسد بی آلین ایرانی و روسیا نها داعش و هبا اگر نه او بونا چما تو وی چاره سریع قبول ناکی بشار اسد کردین سوریه و عربین سوریه دوی بهورا ریه که ببیننو روشا سوریه بهورا بهز بکن جبوی ولاتی که فدرالی آوا بکن
سەر هەر تشتی divê em rexneyên li Amerîkayê bigirin ji ber ku ew naxwaze aramiya ciddî bibîne. Berî niha Trump tiştek negot, Biden niha tiştekî nabêje. Ma got tiştekî nabêje, çima ew radwestin? Why they stop? دكتور فاديم از بيتشم جم محمود السالم بريز السالم هون قبول دكن كو اوتونوميا كجبو كردان لويداري هبه وكا بيكاتا كعرب لويداريج نافوي اوتونومي دا جي بگره دوستو ام لسوريا دوی باوریه دانه جه سال 1980 کنگره نتویی پارتیا بعض ده سروک کوچکری حافظ الاسد تکسکر کود سوریا ده پرسا کردی هیا و دوی بیچاره سر کرن اف پرسا کردی ام دبینن که مافه کردان ده چانداوان و فیربونا بزمان وان و چند پرسن مزن اندن ده هیا دوی ده چارچوه که دستوری و یاسایی ده بین چاره سر کرن از وکی عربک بویه که باورم و گلک عربين هشفكري بويك باورن ام فاناتيزم رد دكن اكر كردي با عربي با يانجي جبليوان با دوی همو شوفینیزم نین قبول کرن ام باورن کو کرد بشکر رسنن جگل سوریه و سروک بشار الاسد بخواویا گود کرد نه بالندین در باس بوینا بلکو بشکن جگل سوریه لو ما ام مافیوان ای روشنبیری انکار ناکن و مافیوان ای فیربونه مافیوان ای آبوری و یه بشدار بونه دوی او یک ناو دستوره دبا من دخوازا پلاتفورما که کر و من ناوه کر پلاتفورما جزیره سوری و من جبو جنرال علی مملوک شاند و من تیدا تکسکر که دوی دوزا کردی بشوه کی دستوری و سیاسی بیچاره سر کرن تو پرسگره که مد و درباره ده نینا زمانه مجبر کو برز محمود السالم ظالم یا گوتن شکراماتا دوی ام باش بزانن که امریکا رولکوی خراب الهرمی هیا و دوی هیزن بیانی ج سوریه در کون جناف خاکا سوریه سوری بهتر پرسگره کن خواه ناس دکن او از داخوازا کنگره که نشتمانیت کم و هفید کم که نامه من دریاور بگه و سپاسیا کنالاوت کم سر و گهدانه دلك سباس برز اكرم حسو ندوي قناعتي دي ندوي باوريه دي كو هاري داوي دفي دي يعني حمو علي دنجي بحسويه كده كن كو دفي ريفابريا خسر داوي لقل حكومتها السوري داس بديالوجي بك دقيق ترايا برزاخا دوباره بك با كان حسكر بزانم يعني ريفابريا خسر داوي نن نچاره مجبوره به حکومت سوریه را بده و بستینه پروبلم خلق الحکومت سوریه چاره سر بکه جبر کو ریوبری ده بیجه از نخوازم جه دولت سوریه جدا بده بێگومان دیساز دووبارەت کەم کاک دڵبخۆین ڕێڤەبەریا خۆسەر ji وەختا هاتیارا گادن دەریێ vekiriye ji diyalogê destê diyalogê jêr dirêje destê wênî diyalogê dirêje ji bo Şamê ji bo hikûmeta Sûrî re lê astengî Rûs deytîne rejîm deytîne Eyran deytîne û heta Türk jî de ewldanê wê henin ez dixwazim hepkî tevlevîk ji alî nirîna çêbûye ji alî mîvanê te de îro wexta rêveberiya xweser û asayişê Bakur Rojhilatê Sûrî şerrê دفاع وطني تكن ودخوازن وطاقه باقشكن اوانا ميليشياتني بشجرياوان ايرانا دست استخبارات تركيا عشائري ودهيه دوان كساد هي حروا وانا تيرواتيوان لاثر اخا باكور رجلات سوريتنا جالي كيدن ريفبريا خسر وجه وقت برز كان حسو يعني هم دخازن بدورنا يعني ريفبريا خسر دخازن الزورة سلاحي وان تنابكه ما مستعدل بخوين بلد نرينا ختم ما مستعدل بخوين بلد نرينا ختم بك ما مستعدل بخوين هر هاجر ريفبريا خسر جو وقت هاتيارا قادن حتانا برش خو برشاك سوريا بينا ايرو سازينن دولتا سوري لباجار قامش لوهنن افياج برباوريا ريفبريا خسر بسوريا ناف بندي سوريا ناف بنديته هر وهانا سازين ناف بندين لباجار قامش لو نساسي ريجيا ما سوريين سوريا تكفى قناغ نه وفانا سازين ناف بندي من دولتا سوري
سوري دبم جدايني تك ناف حكومة سوري دولة سوري ناف رژیما سوری ده ایران و بریا خسر دی ساجی دریه و فکریه دی ساجی هولدانات کش بو دیالوگ جبو ارپیدان اعتراف هاویش ملت و تحالفات دوليه ایرو سلاح دست و بریا خسر ده شک قصد شک مشرعن دست شرعيه سلاح دست و ده جبر جزء کش تحالفات دولي هر وانا رژیما سوری نه ایران نه ترکیه و نه کس کاره وی چکی در خیز دست و آدن جبو ما بونا امريكا وكما ميفان محمد سالم دبيجه دبي امريكا غرق در كبا بخاطر بينرين يبغين موي وبغين روسا امريكا درباسي سوريا بوياج وقت برياره 2007 هفته دما ابد 2004 دكتور فريد دخا كاك اكرم حقي دكتور فريد دخا بوياج بودجي تروري باشا دكتور بنيرة نفدخ أكرم حصو حقي تخر يعني أمريكا دربات بويا درب ما مساعد البخين ما مساعد أكرم أمريكا دربات باكر رجلات سوري بويا بناء سر قرار 2007 هفته روسيا وقعان ديال سر تركيا وقعان ديال سر نما كرد ياري فبريا خطر أمريكا أن يبر دكتور فريد شاشة جواج في ميفانتا وجرد ميفانتا موسكو باشا بروجرام داویات دیبیت بداویات به هیویدکم مجلک پرسین کو دسری ودا هبون و دخواستون برسوان ببیسن ما دوی دیبیت تایبت آنی سر اکران رودای مجلک آلیان و براستی گوتو بیشکر سپاس شبو و لما تماشاکر سپاس شبو میوان من محمد السالم محمود السالم سروکی اردیتنا اجتماعیش بو دیالوگ دکتر فرید سعدون شیروکار سیاسی اکرم حسو اندام کنسیا کنکه و دکتر وادیم مکارینکو لیکولینر د ناوندا روجلاتا ناویندا ج مسکو میوان مبو سپاس بو وجی کو حتی حال ما تماشاکر حتی دی بیت کدن بمینند خوشیده خاطری